Ja sam primarius dr. Izet Šustović. Poznat sam svima po svom doprinosu u spašavanju ranjenika u toku rata. Prije 14 godina sam potpisao životno osiguranje kod Grave osiguranja i policu sam uplaćivao redovno. Prije 5 mjeseci mi je ta polica izašla. Sad razmišljam, bi li bilo pametno još da se u nešto iskoristi to. Iako sam ja potpisao policu osiguranja kasno, relativno u svom životu, to je bilo prije 14 godina, trebao sam i prije. Ipak taj novac sada kad sam već u mirovini, dobro mi dođe da podmirim neke potrebe manje, da začepim rupe, tako da mogu to koristiti i izuzetno sam zadovoljan sad. Ova reklama koju su oni postili Jare i Pare adekvatno odgovara Grave osiguranje i imate koristi i duplu korist i jednu i drugu, tako da šteta je ne iskoristiti to dok se može.